Poštovani gledaoci i slušaoci, dobrodošli na kanal Lice Balkana. Ukoliko još uvek niste postali naš pratilac, to možete učiniti klikom na dugme prati ili subscribe. Naravno, ne zaboravite da uključite i zvonce kako bi vam pravovremeno stizala obaveštenja o našim najnovijim videima. Hvala na podršci. Dejan Lučić je izjavio da je mitropolit Amfilohije ubijen i tako podgrejao sumnje o tome ko bi želeo da se reši visokog poglavara Srpske pravoslavne crkve. Amfilohija su voleli Srbi, ali su ga mrzeli svi oni koji nisu voleli Srbe. On je bio stub srpskog korpusa, nešto o čemu se nije diskutovalo. Profesori smrti, verovatno u Americi i Engleskoj, pronašli su nekog čoveka koji ima koronu i onda su mu rekli: ti si dobar sa Amfilohijem, vernik si, idi, poljubi ga. I tako su čoveka zarazili, kazao je Lučić na televiziji Palma plus Jagodina. Amfilohija su stavili na respirator, a zna se da 60% ljudi koji odu na respirator umiru. Čovek od 82 godine imao je 0,01% šanse. Neznanje i nedostatak tehnike u Crnoj Gori takođe su ubili mitropolita jer nisu obezbedili tečni kiseonik, za šta je imalo para, dodao je on. On je kazao da očekuje sukob Francuza i oružanih snaga Francuske sa islamistima i da će tu biti kolateralne štete, nevinih ljudi, i onda će ta kolateralna šteta da izazove reakcije ljudi čije su deca ubijena i počeće da gori Pariz, Lion, Azurna obala. Za vakcinu protiv koronavirusa, za koju tvrdi da je napravio Bill Gates, smatra da je genocid i da je korona izmišljena da bi se stanovništvo sistematski uništavalo. Znate koji im je plan? Izazvaće ekonomsku krizu gde će pripadnici srednje klase da bankrotiraju, a onda će bankari, ti koji sve to organizuju, da kažu: nećemo vas izbaciti, vi ćete ostati u toj kući, ali ćete potpisati da poklanjate tu kuću banci, a mi ćemo vam mesečno davati 2000 evra, ali mi ne želimo da vi umrete od korone, već da dobijete vakcinu Billa Gatesa. A kad dobijete tu vakcinu, živećete još 2, 3 ili 5 godina i onda umirete. Oni će dati tih nekoliko hiljada evra, a kada čovek umre, uzet će mu kuću od 2 miliona eura. Za Slobodana Miloševića Lučić tvrdi da nije umro u Hagu 2006. godine, već da je plaćeno da se lažira njegova smrt i da on ode odatle. Porodica Slobodana Miloševića platila je 1 milijardu evra da se sakrije istina i da on ode. Milošević nije umro, jer ga neko video mrtvog. Milošević je u međuvremenu umro zbog godina i zbog svega što je preživeo. Njegov sin bi otišao tamo na grob. On je otišao u Rusiju i tim avionom je prebačen i Milošević. Lučić je kazao da će za 20 godina spomenik Ratka Mladića krasiti Pariz i da će biti podignut kao prvom čoveku koji se suprotstavio mudžahedinima. Mladić se sukobio sa onim Sulejmanijem kojeg je Trump ubio. Mladić će biti i u Beogradu i u Parizu. Mladić je ono što je Srbija rodila. Pravi vojnik, smatra Lučić. Za Džordža Soroša uveren je da je umro. Duboke države čine većinom Jevreji, kao i muslimani koji su izmanipulisani. Duboka država napada nacionalne države, Ameriku pre svega. Pa ko finansira Antifu? Pa duboka država. Soroš je umro, ali i dalje ima 2 dvojnika koji ga imitiraju, jer je nezgodno da u nekoj borbi nestane lider. Istakao je između ostalog Dejan Lučić. Ranije ove godine Dejan Lučić je izneo i sledeće tvrdnje. Imam školskog druga koji ima kuma matorog obaveštajca izraelskog Mosada. Pozvao sam ga i pitao šta treba da kažem za medije u Srbiji o koronavirusu. Najvažnije je da znate da izraelski Mosad zna gotovo sve. Rekao mi je prvo da smo mi Srbi naivni, počevši od Nikole Tesle, koji je mogao da zaradi pare za sve Srbe i da samo od njegovih tantijema za izume živimo. Mi Jevreji znanje prodajemo, ali ne kupujemo od drugih Jevreja. Bill Gates je Jevrej i ne vakciniše svoju decu, prodaje vakcine tuđoj deci i odraslima.
Mi Jevreji ne kupujemo vakcine od drugih, pravimo ih sami. Kada znate da Bill Gates i George Soros planiraju da se smanji broj ljudi na planeti, onda je suludo bilo šta od njih kupovati i verovati im. George Soros je centre za proizvodnju vakcina poklonio Srbima. Da li to znači, pita Lučić, da ćemo biti ubijani koronom u Srbiji, a da ne moramo da idemo u inostranstvo? Lučić nastavlja, kaže meni Jevrejin, zapamtite, da se Gates bavi vakcinama da bi zaradio novac, a ne da bi vas izlečio. Svi bogati Jevreji ne vakcinišu svoju decu i sebe, a to radi sirotinja. Sugerisao nam je da otkupimo Torlak koji je prodat Rothschildu, jer je u pitanju bioterorizam. Koronavirus je bioterorizam. Korona je registrovana 2015. godine. Te iste godine je registrovana i vakcina protiv korone. U toj vakcini će biti nanočestice, među kojima će biti i čip, koji će kroz vakcinu biti ubačen u vas. Ako ste pravoslavci i hrišćani, ne treba da primate vakcinu i da budete čipovani, jer je to žig zveri. Velimir Abramović je izneo jednu šokantnu tvrdnju da jedan čovek u Srbiji od Međunarodne zdravstvene organizacije dobija $170.000 godišnje za promovisanje vakcina i zbog toga je napao i Novaka Đokovića. Proverio sam u Izraelu i on dobija $190.000 godišnje. I iznosi tvrdnju da je koronavirus deo biološkog terorizma koji će biti sve više prisutan. Atomske bombe su prestale da se koriste kad su Rusi napravili atomsku bombu i nastala je ravnoteža strana. U ovoj fazi samo zapadne zemlje prave bioterorizam prema istoku. Zapad priprema biološki rat protiv Slovena i protiv Kineza, tvrdi Lučić. Na pitanje novinara da li je Milo Đukanović pušten iz vodu, on kaže: jeste, to vam je kao film Jamesa Bonda. Igrate 7 godina, pa publika traži novo lice. Raspisan je konkurs za novog u Crnoj Gori. Amerikanci će imati svoje pulene. Oni će biti veći Srbi od ovih i hvalit će se dobrim kontaktima sa američkom administracijom. Lučić tvrdi i da Rusi u Srbiju premeštaju proizvodnju sistema S-300. Dotakao se i geopolitičkih igara. Otkriću vam tajnu. Da li ste spremni? Planira se da se napravi nova Jalta u Beogradu i da se sastanu Putin, Trump i Xi Jinping. Promena vlade u Rusiji je zaustavljanje prevrata. Koronavirus je trebalo da bude maska za smenjivanje Sija od sličnih liberala. Dakle, 2 prevrata. Trumpa čuvaju službe i templari. Turci su pustili Albance niz vodu, a bili su im najveći saveznici.